Heute sind hier das Anthropologische Museum, das Marinemuseum, das Museum der französischen Baudenkmäler und das Kinomuseum untergebracht. Diese Stadt fällt Belakang bang. 1949, le bateau mouche perpétue l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. This saying has always been the main artery of Paris. Arrived in 1949. Ich denke, diese Stadt 目前是陆军院，这里原为猫萨尔公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。陆军院新建筑新镀金的园顶是巴黎主要景点之一。 Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier d'anciens des Grisettes et campeurs des Cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de friperies chic, de restaurants et cinémas animés toute la nuit. To start off, the Champs-Élysées quarter. This district im Jahrhundert war die Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von der populären Seenflotte. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 目前是卢浮宫，从13 Como las catedrales de Chartres, Carmen y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Mémorial pour les victimes de la guerre de 1940. the Archbishop's Square in the Day de Morte, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta no es un espacio. Río arriba se puede visitar la finca de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. The square de l'Archbishop also includes a memorial to la finca de deportados de la Segunda Guerra Mundial. Pont de la Tourelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Pont de la Tourelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tourelle, detrás de estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Pont de la Tourelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. Le pont de la Tourelle, statue der Heiligen Genoveva, Beschützerin von Paris. 上面有巴黎首府女神Sainte Geneviève的雕像。 À bord, l'île Saint-Louis. Depuis le XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. Is developed during the 17th century. Its national Al amor, la isla San Luis, zona loteada del siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. L'île Saint-Louis, organizzata nel XVII secolo, sono l'esempio di urbanismo. Die Insel San Luis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert bei den Seelenkriegsbemühungen erbaut.
banyak ditemukan tanduk di sana, di namanya Gitterhorn. Itu cantik sekali, banyak itu jauh ya, di agak ke utara di Belanda. Tanduk kambing ya, tanduk kambing. Jadi makanya dinamakan Gitterhorn. Rumahnya dan itu sekali ya. Oke, ini warnanya saya ulang ya. Warnanya kalau orang sekarang mulai sama saya, berarti harganya kalau harga yang saya sebutkan masih ada lagi. Yang mereka ciptakan kok. Mas Tommy. Jawa Timur. Jawa Timur. Yang punya Tulungagung.
Nggak dikasih itu loh makanan kan. Kaluka print. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari BPSAS ACS dan BPSAS. Nama saya Romi Ari Muslim, di sebelah kanan saya Asbisal. Saya wakil ketua dari BPSAS ACS dan anggota dari BPSAS. Saya Baiklah, menyampaikan dari Amsterdam, Belanda. Dan saya sampai kepada Bapak M. Nasir yang dikomandoi bahwa dengan BPSAS kita Bapak Panjang Samsudin Mukhtar. Alhamdulillah kita sampai di Amsterdam, dan saya juga mendoakan semuanya warga SAS. Nah, air dan bisa sampai juga di sini bisa pakai Amsterdam di berbagai macam wilayah Eropa Barat, mulai dari Paris, Belgia, dan sekarang Belanda, dan seterusnya kita sampai Jerman. Baiklah, nanti akan kita informasikan. Dan dengan bangga kami menyampaikan bahwa kita sebagai anak negara di Sumut Air sangat bangga sekali sudah sampai di sini sama Pak Asli, dan orang doa-doanya serta supportnya dari BPSAS dan BPSAS. Kita sampaikan bahwa komando BPSAS ACS Bapak M. Nasir, kami sebagai anggota menyampaikan sudah sampai di Amsterdam, Belanda. Sekian, BPSAS, oke. BPSAS, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita berada di Brussels bersama Pak Asri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu 15 Oktober kita berada di Belgia, di kantor wali kota Belgia, inilah kantor serbaguna di Belgia. Dan ini ada acara kesenian lokal. Inilah kondisi malam hari di kota Belgia. Itu apa itu belakang? Selamat malam hadirin teman-teman rekan-rekan semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung di Belgia. Ini makanan di Belgia nih. Kentang. Oke. Belgia Brussels ya. Halo guys, sekarang kita berada di Luxembourg. Sama komandan kita, Tentara Nasional Indonesia, Abang Manopo kalau dia bilang.
Salam satu jiwa dengan abang saya. Abang Robi paling hits. Terima kasih ya Mas. Semoga tetap sukses saja dari Kongo ya. Kita lanjut. Belakang kita ini ada trap. One, two, three, go. Sambil makan gitu. Opening nggak? Hah? Opening nggak? Oh. Cuman makan doang. Gila.